Shaha mukagane dakika mwenda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje akirambuga nkuru z'obusiramu bwa Sheema nuko kwakirwa abasiraamu kandi abanduze kurambura nuko kwika ishomero rya Kabohe Muslim Senior Secondary School aho yakirwa beji kandi umukuru w'ishomero ahire report okubarukora. Twatandise kusomesa theology officially datu akatuza IPLE emirundi ebiri. Twatuza jyadaya na guno gwawedde twatuziza ate ekinyumira mu ekyo twabaddemu ne candidate yomu nga seeka mukulu ali mu myaka 48 naye yatudde n'akola ate n'afuna first grade with 10 aggregates. Na bwanyuma Sheikh Shaban Mubajje atwira mu mwanya aho babire baza okushoborera enshonga z'obusiramu ezitwira mu district age. Oyinza okwesotinga, oyinza okwetereza, abantu bayinza okugwamu ekizibu naye njagala nkwebaze n'ebigambo by'owadde kubanga bingi obikiriza ebirala n'ogira kintu osaba okusonyiwa. Nze ndowooza nti abasiraamu bakusonyiwa. Musonyiwe bannange. Mumusonyiwe kubanga abagambye byebabanyiiza nammwe abasonyiwe. Member wa General Assembly ayorokera obutashemererwa ahabwa entwaza yaba mu mbebembezi ab'obusiraamu okutandikira ahiguru. Basically, owebembezi kuruga urugurukika hansi bona bakajunda. It is rotten from up to down. Bona bari involved umukore bitashyikire. Abakati n'abahurire. Okuza kura hano hura mismanagement, aleve ndijo hura mismanagement, nanahiguru hura mismanagement. Konka what is so surprising. Harakwenda mismanagement eje gambeho. Koko jigambaho obambi. Koko jigambaho bajanguri wa side. Amen. Kafel Sulaiman Sowed ni watori unokuba district Kadhi wa Sheema. Nze Kafero Sulaiman Kulwa Katonda nga ngenda kola nga acting district Kadhi okusalwa nafuna district Kadhi owa Sheema Muslim district. Kubanga nze badde mmanyi nti wano tewali badde ngenda Kampala kuweereza muntu naye badde musirikidde naye ng'ate muntu waki akkirize abawuliriza abo ekitiibwa namwe mu ekitiibwa wadde emyaka mito. Allah ajja kubateera mu baraka. Gasha kwa Sheikh Abdulatif Omar Sheema.